Selamat malam pemirsa. Kula waganden kula arep nerangkan berita-berita penting. Sing penting ana, sing beli penting ana. Sing beli percaya sok. Wis saja nonton maning. Percuma kita gagat nerangan naga. Kader dipaya apa sih? Dipaya duit tau ora kita ku. Kader sira kali nonton apa ora? Karin deleng bae. Ikari deleng bae. Daripada ngucel-ngucel Facebook sing ora-ora. Delengan kita ki. Berita penting. Kurang boleh sih. Rongokakan kupingku. Pemirsa, lagi tanggal 30 loro, ana wong wadon loro jambak-jambakan gara-gara rebutan gedang. Menurut para saksi, kejadian keributan jambak-jambakan yaiku waktu srengenge ananing batuk, yaiku bedug. Masalah gedang bae ribut kayak konon bega. Ya maklum lah. Ya wis kimerongaken ya, delengaken. Sing percaya karo kita kok, beli percaya sok. Uangku si mau cengar-cengir dewek bae. Coba didelengena. Kita ge pegel baca-baca sing mauku. Cengar-cengir dewek bae. Dideleng dirongaken uangku, ngerti? Mohon maaf pemirsa, video salah, kesalahan teknik. Mau video wong gupak, yo mangga disaksikan nak video iki. Salah, harus ngomong tepat bayar, harus nyata dijaga contoh guna. Bukti nih, ada payu laki kepogo, rambut laki kita, rambut laki kita di payu laki, ruang nggak bulukan. Sampai laruduk, ana maning rangda bulukan ya. Ya wis dilanjut videone didelengena krungu. Rangga batalan nok siraku. Apa? Sembarangan dari ngomong. Pemirsa, krungu beli mau kah? Lakone kah? Ajak lalen, subscribe, bagikan, share, komen. Sekian, tunggu nih. Ajak lalen, ya.